Yes, reka ngusuhuze nkwifuriza igitondo ciza wowe bukeye ndetse nawe bugorobye, nkwifuriza umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Amahoro y'Imana akomeza abana muri gahunda zawe zose urimo. Uyu munsi nzanywe n'inkuru imeze ite, nje kubabwira iki. Murabona ko hano imbere yacu hari ahantu handitse ngo Milimani Law Court, ndetse n'abana babiri nabashije guhisha mu maso kubera ko ntibyemewe gukora thumbnail cyangwa se kugaragaza ishusho y'abana batarageza imyaka 18 kuri YouTube kuko nicaha sinabyiza. Nabahishe mu maso rero, ariko inkuru yabo ndayizi murayizi, n'amafoto yabo ndabizi murayazi. Imyaka 4 kuri 5 ishize, mama w'aba bana yagize igitekerezo cyangwa se umushinga wo gukora icyo bita resettlement cyangwa se guhimba kesi. Aragenda aja muri gore cyangwa se muri safe house, avuga ko afite abana babiri, abana badafite se, ko n'ubuzima bwamugoye cyangwa se ariho mu buzima busa n'ubugoye cyane, ababaye ko yifuza kugira ibyo yikorera 1 2 3. Ibintu birakunda, baramwemerera bamuhereza icumbi niko twabyita, kugira ngo ashake resettlement yo kugira ngo aje hanze. Ibyo ngibyo bimare kuba, ariko wamana we, ibi bintu bizageza he? Bizageza na ryari ko noneho bisigaye bitera nk'ishavu mu kubivuga? Umubyeyi akaba ari ibintu arimo umugabo wiwe abizi, akanagaruka akamusura iminsi ngahe, nibwo uyu nyina w'aba bana yaje guhura n'umugabo ufite ubushobozi busa n'ubukomeye muri leta. Barakundana, bamare gukundana, mama w'abana abwira wa mugabo ko atagifite ubushobozi bwo kurera abana, nibwo babana babajanye muri orphans, niko twabyitara, bino bigo bishinzwe kurera abana b'imfubyi cyangwa se abana batishoboye. Kera niko kesi y'abana yari imeze. Bajanye umwana mu kigo, bamare kumujana mu kigo, hari abantu baba batarabyaye cyangwa se abantu babuze imbyaro, cyangwa se abantu bavuga ngo sinzobyara njewe nzogira abo mfasha mbarere. Ibyo ngibyo murabizi, mu bihugu byateye imbere abantu benshi ntago bakunda kubyara, cyane cyane nk'abazungu, bagafata abana bakadopta umwana agakura azi ko ari papa na mama, ariko amaherezo umwana azamenya ko atari bo bamubyaye. Umwana wa mbere mukuru arajanwa n'umukurikira, bombi barajanwa ari nyina ubitangiye. Barangije kugenda, ariko iyi nkuru irambabaje, ariko mfite amashimwe kuko ibintu biri mu mucyo, ibintu bimeze neza. Bamare kubajana umwana mukuru, umuntu aramukunda, amare kumukunda aramugura, aramutwara, bigaragare ko ari umwana wiwe, afite ubushobozi kuko ari yamuguze, kandi mwibuke ko yari yamukuye mu kigo cy'abana b'imfubyi, abana batishoboye. Umwana baramuguze, ise w'umwana ari aho ngaho nawe ntazi amakuru, aratangiye yumva udukuru turacaracara hirya no hino ko abana be bagurishijwe, nta makuru. Nibwo rero wa mugabo ufite ubushobozi muri leta yatangiye gutera ise w'abana ubwoba, ati uyu ni umudamu wanje, nukomeza gusakuza ibi n'ibi nzakugirira nabi, ibintu bizagenda ukundi. Kuko umugabo iwe karavuga ko yishakira abana, nyina nashaka agende, n'uburenganzira bwiwe. Ke urumva deja bari babanye k'umugabo n'umugore, kandi mwibuke ko yarajanywe na dosiye muri gore. Ibyo ngibyo birangije, umugabo amara kumenya ko abana biwe bashaka kuba baragurishijwe. Twibukiranye ko iyi kesi imaze imyaka 4 kuri 5. Mari kurangira ibyo ngibyo, umugabo aratangiye yirukanka mu bintu by'abana. Mu by'ukuri ibyo mvuga mbihagazeho 100%. Famiye y'abana, bano bana bavukamo, baratangira babyirukankamo ijoro n'amanywa, batanga amafaranga hafi kubashiraho, babyirukankamo, baja mu nkiko. Nuko umukuru bikavugwa ko hari aho yari yaragurishijwe, hasa naho atari hafi, hanyuma badiringana n'umutoya, bapima DNA cyangwa se amaraso, nimba koko
umwana yaba ahuje amaraso na papa we, basanga koko umwana ahuje amaraso na papa we, umwana aramutahana, ariko amutahana baratanze ibintu ninkubwira ngo ibintu byinshi wumve ko atari utuntu turi aho ngaho, ni ibintu byinshi bishoboka kugira ngo urubanza nk'uru nguru urutsinde, no kugira ngo upime amaraso cyangwa n'urubanza rwose rwagiye mu rukiko, usaba abavoka, usaba ibintu byinshi cyane. Umwana mutoya arataha, umukuru birakomeza biragenda, biba ibibazo, ariko mu nkuru nahawe ndashimira umugabo witwa Mike n'umugabo witwa Muhire, Imana ibahe umugisha, imirimo mwakoze Imana izabitura. Twebwe twobahemba bikeya ntimushime, ariko imirimo mwakoze mwirukanka muri kesi y'aba bana, Imana yonyine izareba ikintu mukwiriye arico izabaheza. Nico twobasabira kuko mwabyirukansemo cyane, turabibashimiye. Hanyuma ibingibi rero birakomeza biragenda, biba ibibazo mu bindi, ariko ejo ku mugoroba, ejo hashize, nibwo urubanza rwafunzwe cyangwa se rwashizweho akadomo. Abantu mwandika amabaruwa cyangwa mwandika ibitabo, iyo ushizeho akadomo uvuze ngo ni full stop, ndasoje nta kindi gikurikiraho, nibwo ejo hashize umwana mukuru nawe yatashe mu rugo kwa se, ngiye kuvuga ngo kwa nyina, kuko nyina yarashatswe na papa w'abana we, yarashatse afite undi mudamu. Imana izabahereza ibyiza kandi muzororoke, n'amasengesho muyakomeze, kuko isi ubu nyine yaracafuye, ifite ibintu byinshi bibi cyane. Rero iyi nkuru sinyivugaho amagambo menshi, nje gushima Imana yabanye n'uyu muryango, bano bana bavukamo bagataha, nje gushima Imana, nje kwifatanya namwe. Ni ukuri Imana yakoze ibintu bikomeye. Ariko akamesaje gatoya ndibubwire abantu bari mariye, umugabo n'umugore, usibye ko n'ubu ngubu hari ibintu byo kwiba abana, mube maso, kubera ko hano Giduraye mwabonye akana kari kibwe, bivugwa ko ari akana k'akamambure gusa, ntabwo umuraba ari ngombwa kuwuvuga. Yari yibwe n'umukobwa w'umunyagihugu w'imyaka 15, ni amakuru yaciye kuri Citizen ya hano muri Kenya. Rero uko bimeze ubu nyine, abantu bagize imitima ya kinyamaswa, ibaze kugira ngo ukina dosiye sava, ni byiza, turabyemera pe, byanaguhire n'umugisha, ariko ibaze aho umubyeyi avuga ngo sinshaka kuguma kwitwa mama w'abana. Umubyeyi wewe wabyaye, Imana yafashije ugatwita, ukabyara amezi 9, ukarera umwana akangana gutya, uzogende wegera umuntu wabuze urubyaro, wumva agahinda afite, wumve umubabaro afite, ariko ufasha abana, ubashize mu cimbo c'inyanya, imbuto, ibicuruzwa, urabacuruje. Kandi reka mbabwize ukuri, niba ngo hari ibicuruzwa abantu bakunda, bano banyamahanga bakunda kugura abana, aremera akagwa amafaranga afatika, ashoboka, amafaranga akayabo, kuri kondisiyo, kuko ntawe muzongera guhura. Ariko utekereza umubyeyi wabyaye, wagiye ku kiriri, ko baramubarira amafaranga, afite ubwenge bwose, karareba kumva nkamegwe, karareba kumva yashamura, ku mwana wabyaye ukamugurisha. Ni ukuri ko Imana sinzi uko wogira ijuru, sinzi ko wonagira amahoro muri urwo rugo wojamo. Ariko twifatikanyije n'uyu muryango mu gushima Imana, twifatikanyije n'uyu muryango mu mashimwe ko Imana yabaye mu ruhande rwanyu, abana bakaba batashe amahoro. Ariko babyeyi, murebe abana banyu neza, mucunge abana banyu cyane. Bino bibazo byaje mu ngo, rimwe tuba tugerageza kubivuga, bakavuga ko wenda ari ibintu bitari sawa tuba tuvuga, kandi nk'iyi kesi yabaye twayivuga, mwavuze ibitabareba, mwagiye mu bintu bitari ibyanyu. Nyamara gutabariza ni byiza, mu mvugo nziza, amagambo atari mabi, atari ayo gukomeretsa, atari ayo gusebanya. Jewe ku giti canje nka Ineza Live TV ndishimye kuba bano bana batashe. Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro, kandi ndahamya neza ko ubu nyine mu muryango bano bana bavukamo, ndahamya ko hari ibirori, ndahamya ko hari impundu. Naho nyina wabo sinzi niba twovuga ngo nyakwigendera, kuko umuntu nk'uyu nguyu aba ari umwicanyi ku rwego rwo hejuru. Umuntu ugurisha abana yabyaye, noneho ibaza afasha uwawe atabyaye, ico yamukorera. Babyeyi, mucunga abana banyu, ibyo kuguma kugendagenda mu mazu y'abandi mubimenye, mubyirinde, si byiza. Uho umubyeyi ahagurisha umwana yabyaye, uwo atabyaye azamugenza ate?
Imana ishimwe ku muryango w'aba bana, Imana ihabwe icubahiro kuko ari Imana yumva kandi ari Imana ikora mu gihe cyayo. Turishimye dufite amashimwe ko abana batashe mu rugo amahoro, ko abana bari kumwe na se. Imana yacu, Imana ya Isirayeli ihabwe icubahiro.